Nibyo ndabasuje mbahaye ikaze ari nako mbifuriza kugubwa neza mwe mwese mudukurikiranye aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Amahoro y'Imana abane namwe, ngisha y'Imana mu byo mukora byose mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo. Mwe mwese mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye bifurije kugubwa neza. Abari mu mujyi wa Bujumbura, abari mu Kampala muri Uganda, mudahwema kutwereka ko mudukurikiranye, ndabasuje namwe mbifurije kugubwa neza. Abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze y'akarere k'ibiyaga bigari, mwese ndabasuje muri rusange. Muri aya masaha rero tukaba twongeye kugaruka muri studio, aho turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Twongeye kugaruka imbere y'isi mikoro hano muri studio kugira ngo turebe akantu ku kandi kubivugwa ko biba ndetse n'ibikomeje kujya mbere hano ku butaka ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano rutura ihanganishije itsinda ry'abo mutwe wa 23 ndetse na coalition ya Kinshasa kuri ubu ikomeje mu bice bigiye bitandukanye, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyahisemo gukoresha ibitero byo mu kirere mu rwego rwo guca intege, gusubiza inyuma ndetse no guhangana n'abagize n'uyu mutwe wa 23. Kuri ubu igisirikare cya leta ya Kongo, ishami rirwanira mu kirere cyangwa se Air Force, bongeye gukaza ibitero bikomeye cyane ku biniro by'umutwe wa 23, ndetse amakuru aravuga yuko ibi bitero bitasize ubusa mu mutwe wa 23 kuko icyambere byasenye indi myanya ya 23 yarerutse gushingwa muri teritwari ya Warongo muri Kivu y'Amajyepfo. Andi makuru aremeza ko abarwanyi batari bakeya bakomeje kuburira ubuzima muri ibi bitero by'indege bigabwa kuri uyu mutwe wa 23. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bigaragara ko bahisemo noneho kurwanya uyu mutwe wa 23 bivuye inyuma, ndetse bakoresheje ibitero byo mu kirere, no kuvuga gukoresha Sukhoi 25, Sukhoi 35 ndetse na drone za Seka 4 cyangwa se 4B. Ndetse kandi ikigeretseho hari na drone zitwa iz'ubwiyahuzi za kamikazi. Izi nazo zikaba zikomeje gutuma umutwe wa 23 utakaza abarwanyi benshi cyane. Ubu rero tuvugana kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10, amakuru aravuga yuko ibitero bya drone byakomeje mu birindiro by'umwanzi 23 Nzibira mu duce turimo Murunga, ngo ibihabereye na mahano. Video zamaze gusohoka zigaragaza ibi bitero by'indege ziragaragaza yuko ibi bitero byatabye ku buryo bukomeye cyane imwe mu myanya igaragaramo 23. Ntabwo ari aka gace ka Murunga konyine gusa, ahubwo ubu tuvugana agace bita Kirwa nako kakaba kangijwe ahari 23 ku buryo budasubirwaho n'ibi bitero. Kuva amasaha mu gitondo Muramba naho biravuga ko ibitero by'indege bidasanzwe bidahusha kandi biteye ubwoba. Imvura y'ibisasu kuri 23 yakomeje naho kuhagaragara. Ibi bitero by'indege bibaye mu gihe umutwe wa 23 warutse gushyira hanze abarwanyi bawo bagera ku 7346. Aba barwanyi bikaba bikekwa yuko ari bo barwanyi baje koherezwa mu myanya imwe n'imwe, ari nayo izi za Murunga, Kirwa ndetse na Muramba. Ibyo bice bikomeje kumvikana mu bitero by'indege. Saho nyine gusa kuko bivugwa ko aho aba barwanyi bose cyangwa se aba bari baherutse gupasinga, no kuvuga gushyirwa hanze, aba bose boherejwe mu myanya igiye itandukanye, ndetse aribo igisirikare cya leta ya Congo FARDC nabo bamaze kugaragaza ndetse no kwerekana yuko batazigera baborohera. Abariko ngo barimo barapfa nk'ubushishi hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ibitero by'indege uwo bihushije aramugara, ndetse Wazalendo hafi aho n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagahita baza barangiza ikibazo.
Kuri ubu kuva ibi bitero by'indege byatangira, by'umwihariko bitangiriye muri Ruzizi, amakuru aravuga ko bimaze guhitana abasirikare barenga 1000 umutwe wa 23, ndetse mu bahitanwe n'ibi bitero bivugwa ko hashobora kuba harimo uwo bita Bernard Byamungu. Uyu mujenerali wa 23, inkuru y'urupfu rwe ntabwo ivugwaho rumwe. Bamwe bemeza ko yishwe mu bitero biherutse kumvikana muri Nzibira, ndetse abandi bakavuga ko ariko ashobora kuba ubwo yarakomerekejwe n'ibi bitero. Abandi bati ni mu Ryerye, ni Mutaraga. Gusa amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri frontline na n'ubu aracyashyira mu maharakubiri cyangwa se muri dilema ku rupfu rwa Bernard Byamungu, kuko abenshi baremeza yuko uyu mugabo yakaba arimo agaragara mu bitero byo kugerageza kwinjira muri Kisangani, ariko kuri ubu 23 ikaba yongeye kurasirwa bugufi cyane rwose, bigaragara ko itararenga cyangwa se itaratera umutaru, kuko kurasirwa muri bice bya Mulunga, Kirwa ndetse na Mulamba biragaragaza ishusho ihagije yuko umutwe wa 23 kuri ubu ufite intege nke muri Nzibira, ndetse utagishoboye guhangana n'ibitero by'indege za drone na Masukoyi muri bice uri kwisuganya, dore ko amakuru avuga ko abarwanyi benshi cyane umutwe wa 23 bamaze imitsi burizwa amakamyo bakarekezwa muri bice byo muri teritwari ya Walungu yewe na Mwenga kujya guhangana ndetse no gutera ingabo mu bitugu abasanzwe bari imbere ku mirongo y'urugamba batorohewe n'ibitero bya Sukoyi n'izi drone. Nk'uko ndimo mbikubwira, ni imirwano ikomeje kumvikana, dore ko atari hano honyine gusa imirwano irimo yumvikana, ahubwo amakuru avuga ko muri Bukombo, muri Shoferu ya Bwito, Wazalendo CMCFDP ikomeje naho kubica bigacika. Amakuru aturuka muri aka gace avuga yuko kuva uyu mwaka watangira imirwano yakomeje kumvikana mu midugudu imwe n'imwe ya muri groupement ya Bukombo, icyakoza kugeza kuri tariki ya mbere. Amakuru avuga ko kuva mu kerera rwa mu gitondo ibice bimwe na bimwe bigenda byumvikanamo ibitero shuma. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru yaje kugenda amenyekana, ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru avuga ko ku munsi w'ejo hashize ubwo twayikuwa kabiri byari tariki 30 z'ukwezi kwa 9, abayobozi bo mu mutwe w'inyeshyamba za 23 bafashe urubyiruko rwinshi cyane rwo hano mu bice bya Bukavu. Aba ngo ni bamwe mu bari gutwarwa, ndetse ngo byakoreho bita Nyarukemba. Aba ngaba ngo ni bamwe mu bari gutwarwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ngo nibo bashyirwa imbere kandi nibo bari kuraswa n'izi Sukoyi n'ayo madrone. Urubyiruko rw'Abanyekongo, bamwe mu miryango yabo ndetse no mu rubyiruko rw'Abanyekongo rwabashije gutoroka uyu mutwe, bavuga ko batishimira ibikorwa bikorwa n'umutwe wa 23 byo kubarwana, byo kubajyana muri ibikorwa byo kuba inyeshyamba. Ni intambara rutura idasanzwe ikomeje kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itsinda rikomeye cyane rya 23 ngo niryo ryaje kwijandika muri ibi bikorwa, aho bita Nyarukemba. Aha ni komine imwe mu zigize Bukavu muri Ibanda. Ngo ibi bikorwa bikaba biri gukorwa ndetse bigahungabanya umutekano, bituma abenshi mu rubyiruko kuri ubu bavuga ko bagiye guhunga kano gace. Abandi ngo bakateguza ababyeyi babo kubahungishiriza mu bice bigiye bitandukanye birimo na Uvira. Amajana y'abagabo, urubyiruko ndetse n'abagore baturutse mu mayira n'imihanda yose baravuga ko batifuza kubona ibikorwa bya 23 byongera kugaragara nk'ibi ngibi mu bice byose barimo. Gusa ibi bikorwa ntabwo byumvikanye no mu mujyi wa Bukavu gusa, ahubwo no muri Kivu y'Amajyaruguru, mu mujyi wa Goma byagiye byumvikana, byongera kugaruka no muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe. Ubu amakuru agaragaza yuko ibi bikorwa bya 23 nihatagira igikorwa mu maguru mashya bishobora gusiga nta rubyiruko na rumwe rukirano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. FARDC yaba yongeye gutangiza ibitero byo kwigarurira Nzibira. Amakuru avuga ko ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe n'umutwe wa Wazalendo bagabye ibitero simusiga Karundura Karabutaka. Ni ibitero byo kongera kwigarurira Nzibira aha muri teritwari ya Barungu nyuma y'icyumweru kimwe inyeshyamba za 23 zivugwa hano muri ibi bice.
nk'uko amakuru aturuka mu nzego zitandukanye abivuga. Uyu ni umujyi uzwi ndetse unakomeye cyane, uzwi ubutunzi bw'amabuye y'agaciro n'ibice biri mu ntambara. Kugeza kuri ubu, nyuma y'uko ibitero bimwe kandi nanone byumvikanye Mikenge, biravuga ko ibice birimo Murunga, Kirwa, abita Nyamarege na Mulamba ndetse na Kaniola, ubu ibitero byasubukuwe. Ni ibitero bigamije kwirukana 23 muri ibi bice bya Murunga, Kirwa, Nyamarege, Mulamba ndetse na Kaniola. Ariko by'umwihariko amakuru avuga ko 23 yaciwe intege zo kugera Runtukulu, agace kafunguraga amarembo ya 23 mu kwinjira muri teritwari ya Shabunda. Ubu 23 isanga wibagiwe Shabunda, ahubwo irimo iragaruka inyuma gutoragura impfu ndetse n'inkomere muri bice bya Murunga, Kirwa, Nyamarege, Mulamba, Kaniola, bitewe nuko ibitero bimaze iminsi byumvikanamo byasize bishegeshe kugeza na n'izi saha mu 23. Inyeshyamba zitwaje intwaro nyinshi zirimo gushyira ubuzima bwazo mu kaga ndetse zirimo kwishyira mu byago bikomeye cyane. Bivuga ko nyuma y'uko babonye ko bakomeje kuraswa barimo bagerageza kwinjiza abaturage mu bikorwa bibi, hagati mu 23 irimo iragerageza kwerekeza mu turere tugiye dutandukanye, by'umwihariko turere tugaragaramo amabuye y'agaciro nka Mwenga Centre ndetse na Kamituga. Ibiri kuvuga Kamituga na Mwenga Centre ntago bigiye kure cyane n'ibi ngibi byo muri Murunga, Kirwa, Nyamarege ndetse na Mulamba, kuko ubu FARDC ishyigikiwe na Wazalendo aha naho barimo baragerageza kwitabira ibikorwa byo kurwanya urugendo rwa 23 mu gukomeza kwiba ndetse no gusara ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iterambere ryabo bivuga ko hagati ya FARDC na Wazalendo kugeza ubu bifuza gukaba ibirindiro bya Shurwe, Rubimbe ndetse na Ngando, bereye mu birometero 20 uvuye muri zone yigariwe na 23, ngo niho bakambitse. Aha ngo ni bugufi cyane yahari ibirindiro bya 23, ndetse ngo nta kindi kintu bibafasha usibye kugera muri defense z'uyu mutwe bakabasha guhangana n'iki kibazo vuba kandi byihuse. Ni intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni intambara yakomeje guhangayikisha benshi, ni intambara iteye benshi mu ngenge, ariko bigaragaza ko irangira ryayo ritarimo ibisobanutse. Mwese mwari mudukurikiranye kugeza kuri munota, aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje, nongeye kubasuza rwose, ariko kandi mbifurije kugubwa neza. Iyi ni Bosco Official. Niba utarakanda subscribe cyangwa sabone, ihutire gukora kuri ako kabuto gatukura. Numara kubikora urakora kukazogera ko hejuru kabanza. Uraba umaze kuba umwe mu banyamuryango bacu bakadasoka bazajya bakurikirana uko bwije nuko bukeye amakuru. Nta kindi kintu gikurikiraho usibye gushyira igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi muri comment, yewe byaba na ngombwa cyangwa se bizanarimba ukarakinga iyi video. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwadukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Mbifurije kugubwa neza, muze kugira ibihe byiza, ndetse kandi nanone mbabwira nti tuzegura mu makuru ari imbere cyangwa se mu masaha ari imbere turebera ababigezweho. Yumva kuri mikoro na Bosco. Iyi ni Bosco Official. Ciao ciao, hasta la vista.